Ne, da kayo matgayam, tatang. Sumrek kayo, ah. Ay, uray jak umunagay. Tagawid akbit ladagaw, smilein anak kaw. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manan ni ading mau iji pagadalan da. Ay, uwan tatang, nagswildo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing kaw, anak kaw. Manuti bayadan ni Jake aya, tatang. Itid mo aminin na aswildaw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak taon. Ha? Ay na, gananos ka anak ko ah. Taumadanin ti pa nagturpos jay adem. Inton makaturpos, tulungan na kan tumay. Agiskwila kan tumay. Ay na, saan nyo napanunutan dayta, tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taam mo mapanunutan ti masakbayan jay adem. Itultuloy mo ti kinasaya at mau ah. Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. Lokasta, awan manan nabati asweldom ka anakan. Awanan anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamet, Mylene. Awan pa'y maramrama na masweldom kas babaunain. Okay laang, anti. Tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw mamangituloy iti panagadalmaw. Nutulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na. Pagyamanak, anti. Angam no saan, okay laang. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. Nukasta, adan trabaho, Jake, anak kaw. Adan tatang, mangrugiyak ka rin ngagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak kaw. Nay, di naklip-lipatan na, hinto nagswildo ka, anak kaw. Uwan tatang, da kayon to tipang tadak iti umuna swildo. Ituloy kun sa tipa nagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mat iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Nagadal ka pa'y laeng? Ha? Apay, di ka mabaing nga giskwila nga uray 30 titawin mau? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Saan na balay? Ta nakaadal mo tanya kabsat mau. Ken awan pagadal mau. Pangalaan tayo kumayti bus-busan nga agadal ngay. Notiswildo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas? Taado pa'y tibayadak nga utang. Tatang? Agabrod ka langayin. Tadakdakkel pa'y tiswildo may jabrod. Umikat kan, kas katulong. May mayat jabrod na pagkatulungan. Kasladyak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka ta saanay. $1 tiswildo no agabrod ka. Tatang? Agdiskitar tayo iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayo. Haramidan tayo. Tapno maka-abroad ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itatana katurpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaws, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon nga ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguro, kabagays? Ay na, kabagis. Di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Mylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunotam ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi day toy. Apay, si kaya timang pagpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't aminan, ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin ka ni Mylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos, tinaigaman na swildo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo ta si ka tinang padakkel ken ni Mylene? Si kaya tinang pakpakan ken kuha na. Nala, jak agsaon kabagays.
Lipata maun tinaibagak. Oh, adto'y ti kwartam, manang Maylin. Anusam day ta sa nga gasot a pesos. Pasensya ka na, taday talat na bati ni ti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo i-abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pala ti kukum ngay manang. Rugya mo na ti agipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na kaano agabroad ka manang. Jake? Dakdakkel to ti sweldo mangam siya nukas kasano manang. Awan pa'y mo't ngarod kwarta abos-bosak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka, jay pagut-utanga. Inakalain na, inton bigat, tayo utanga ka kwarta, para iti panag-abroad mo, Maylene. Oh, day taman ngayam. Ada-adagusin bus-busan manang. Tatang, kabaulak nga tatagtrabaho iti abroad? Ay, kabalam. Apay kidi na saan? Jak amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da ka, Mike. Ag-training kayo, Maylene. Tatang? Ala, agsagana ka. Tarugyamon tagipag na iti papilis mo, inton bigat. Diyos ko, kabaulak nga tatagtrabaho iti abroad. Madanaganak paikit din. Makasangit ka mayadayo iti pamilyak. Panawak da tatang kanti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigatak. Tapno makatulong ak iti pamilya. At datayaw dito'y airport, Maylene. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta no agswildo ka, ha? Ipawit mo adagaws. Tagor uray tay babayadan tayaw. Wain? Uwan, tatang. Ipawit mo kid di amin na swildaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagor na, parakin ka. Napay ngay mawag ka, Maylene. Nagswildo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Napay nga rin ngay mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahom-hom sikak dito yun. Ay, OA kamot launa yan, Maylene. Agar-aramiday. Umawag kan taon, inton maminsan. Inton nagswildo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Ha? Sige nga ron, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakaruging agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga itag ti amok. Rumbang lang. Tanay, dumakkel ti porsyento na. No sana mabayadan na dagos. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naimbag man, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabahom dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Nga magano saka. Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni tatang mau. Wano ti kabsat mau. Inawagak ni tatang, auntie. Nga makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag. Nala, agan-anad ka ditawan. Di mo baybayan ti salon at mo kaanakan. Masapul ang napigsa ka kanayon. Tapno napigsa ka mo't ngagtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sige ka anakan. Agan-anad ka kanayon dita ah. Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawat akbay nga rodayan, no, at da kwarta, tatang. Pangit-ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti swildom, tatang. Naibusan. Ala na,
Amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isungay kandak man mate. Atoy, sa nga ribaw. Ayos, mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kitrapin. Saan pa nalpas ti jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapanakaw. Hello, tatang. Hello, Maylene. Tangay na bayada kung ti utang tayaw. Balay mo tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin na sweldaw. Padakkalan tayo, to'y balay tayaw, anak ka. Papintasin tayaw. Tapno damot pakakit kita am iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw day. Inton bigat siguro, tatang. Sige nga raw. Di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayaw. O sige, tatang. Da kayo nga rudan ti maka mo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang asweldo. Talaga apadakkelan nyo ti balay yo kabagays. Wen man, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta nasingpet ni Maylene at tumultulong kada kayo. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na imbag anakam kanyak. Nujak inampawn, dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ga dimmakal. Isu nga itataad ng trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagays. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan matkit di kabagays. Tapnodan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala balay? Balay may. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapno awan may bagbaga ni Manang Maylene into nagamit. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Wain, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Amaw. Awan mo't ibagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan ang agbakasyon? Ay, uwi na niya. Sige, taibagak taw, inton umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pa'y makaawid. Mala, sana balay. Nakasipte, ti kwarta manakaw. Adan pakakit kita Malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay, kawan tatang. Tapno mabendisyonan ti balay tayo. Wain, isong agparti kamin to iti oray dua babaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay, saan nga umdas ti may sa baboy, tatang? Kurang anak kaw. May mayat no dua. Tapno sana matukol ti aklaw. Kababain ti agayab-ayab. Nubitin mo ti sagana. O sige nga rod, tatang. Isaganam to tay paggatang mi iti baboy Maylene, wain? Wen, tatang. Masapul alapas sa kakuskusan to'y bawal ti CR. Ta isublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapak nga agririing, ngamkaslasaan amalmalpas ti trabaho. Anusak ti trabaho dito kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang na iti ngar aramidak. Barang mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Uray ampunak laang. Dakkelat ti utang ko anay imbag anakam ka ni tatang. Ta iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa ikit din. Ang jak basta makapangan dito Tadda ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylene. Ha? Agkatuwan na, tatang. Mangipawit kanto iti magastaws, wain? Manungay, tatang. Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isaya at da pakakitkitaan iti suldaw, manakaw. Tapno sana masayang ti pagbambanugam ni Tabraw. Uwan, tatang.
Mangipaw itak to iti kwarta. Saanin day ta bakery, tatang? Iyagyukid iti kwarta. Taigatang ko iti motorsiklo. Ha? May mayat ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no dapapanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makamaw. Hello, Mylene. Kumusta kan? Nabayag adi kay mawawag Wen anti, tama kumikumak ngamin. Adda ngamin sideline ko. Iso ajak masangot ti umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay? Daytoy anti, mayat latamot. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kastaya? Kaya't ko surpresaan da tatang anti. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwada ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan kay di airport. Uray awan mangsukon kanya kon anti. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, aganad ka nga ron iti panagawid mo, Mylene. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Mylene? Addakan? Uwan, tatang. Nagawid akon. Apay adi mo yung bagbaga ti panagawid mo. Uwan, atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid kagaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang? Taado ti paggastusan. Kinado pa'y ti utang. Ni, kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay si Marunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, takurang matimpaw-pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cutie style na. Jake, sa dino nga iti silid ko ditoy. Daytoy ka di ada iti tanga? Saan, manang? Silid ko da ita. Ha? Ayan ti silid ko ngay. Ay, uno dito'y bangir. Silid ni tatang da ita, manang. Ha? Aday jay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka. Tapno makita. Aday ta, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Ni, nagbasit matan ti pinaaramid yu asilid ko, Jake. Ni, kit isumot lang na kay batugan tin pawpawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikat naggastos iti pan na kay patakder to'y balay, manang. Saan? Siyak ti ad-adda naggastos ditoy. Ad-ado nga amang ti kwarta ka nagastos ditoy. Ngumsi ka. Anya? Ni... Di ka agreklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos ditoy. Ha? Ulitag, manang, ha? Ad-ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalusak to'y silid ko. Tanagadumot tinakatambak agamit ditoy. Awampay kama ditoy. Iso nga inak to gumatang itikutsun ko no madamdama. Ikatak amin dagitoy. Nay! Apay nga irwar mo da kita, Mylene. Ha? Ay, uwan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tanditalaan, timabalin na pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Di tapay laeng da kita. Nagsweldo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anyamot tinti kastoy. Awan pa'y maigatang iti naimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminain, Mylene. Imbis na nag-extend ka kumamanin iti kontrata medya abroad. Tatang. Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasyak mo't lati agtrabaho dito'y balay.
Awan mo'y trabaho ni Manang Maylin. Heh, awan pa'y ganas, mate. Sige, maturog ak matay. Anyan. Kaslawan man ang patag ko kada tatang. Itatawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog kan dito'y balay, Maylene. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuan apay katasaanan ngay. Agyaman nak, auntie. Sa anak ngamin akomportable ije balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupa ti nakatambak agam gamit iti uneg. Ay, kinapudno na, Maylene. Adda uga ali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patagmukang kuana. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngam si ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw kunday takan ni tatang. Ngam inawawat kulat ta. Tamok mat nga ron nga ampunak laang. Kan ure kasano, impatagnak mat ni tatang idi adapay kwartak. Ngam naawan kwartam. Saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat amo damat nga impawit ko amin aswildok kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta, auntie. Ngam kasti ti bagada kanyak. Agad, anyat plano mi itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan. No anya ti kayat da nga aramidan. Ila ko kunto'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ila ko kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang ak namin iti dakkalagatan. Kat awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mau. Insugal mo manay, kasta kaday? Damagan niyo pa lang. Basta ila ko tayon to'y balay. Tay sulangin tayo mo kapag bayad ko. Ay, saan na mabalay? Jak kayat. Basta siyak di masunod, tatang. Uray niya't araramiday, jak umanugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kat ipatawid yun tumadlakan niyak, tatang. Sana ya? Wayne, ngam uraya mamataya ka, samon to'y lakaw. Anya kayo mutan? Didak pa'y mawatan, mat. Siyak tirumbang nga awatan, Jake. Pagyanan tayo nga raw, no ilako maun, alaman? Basta man, Jake. Saan? No kunak saan? Anya? Mayat kayo no saan? Di tagal. Ay, kabagays. Di tuyak man pa'y labalayaw. Apay, anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anakam kabagays. Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga gawid iji balay. Di tuyak bitin nga agnag. Kabagays, pangasima. Nalala, katuwanan Awan mo tagiparit no agnag kayong dito'y balay. Diyak laing pagarop. Akabaalan akabilan ni Jake kabagays. Kapulang iti sanikwa. Ape nga min tatang. Anya ti rason. Ape akinabil na kayo. Hello, Jake. Atan ti bayar ko, tatang. Iyag yun ti papeles ti daga. Taila ko tayon ti balay. Ay, saan na mabalin Awan pag naidan tayo no ilako maun. Basta siyak ti matungpal, tatang. Urahin ta kita. Taumayak di tabalay dante. Sige. Bye. Ay, umay dito'y ni Jake. Saan na siyak ti pagpungpungtutin na? Doray pagkaykay sa andak. Awan ka batang ka? Partakak may tagpatanay. Nagalis ti dalan kit matumba ako. Kit agturungan iti bangir a kalsada. Kabagays, ni Jake, naatalan, intaray dejo ospital. Naigalis ka no ti motor na, kat kimamang iti bangir a kalsada. Eksaktumot nga da masabat na alugan.
Auntie! Tatang! Awanan! Natayan ti kabsat ko! Hiram sa Diyos ang Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti impakpakitakin ka iti kalabais. Tatang. Aklunay. Inlidlid ka iti kalabais. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko kini Jake. Jaklay pagaraw. May turin na gaya mapagaramidan iti dakais. Gapulang iti sanikwa. Ngamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, di pupusay na. Lipatan yung tinapalabas, tatang. Patpatgan kayo. Katagyaman no maipatagdaklat nga uray awan kwarta ka maitid ko kada kayo. Wayne, ikarik, saan na maulay tinaramid ko iti kalabas? Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga ron ti panagbiag tayo, tatang. Nambayan nyo. Agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nandan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.